chadire gicho ijire twethirwe tukimurikaga na kumenya manto Zakaria takiri katheti izi mbetikire mutegeri mithironge kugwata kogeni kire ntato cieto cia Meru TV rokiri otawithire kwire happy new month ni mweri jo mweru mweri jo Agosti itu tukwambiria ntukwe naro nontoni tariki imwe mithironge kwendagira happy new month na kurukiro tera ronge ta bonteni onda tutra kwendagira mwaka jo kana mweri jo mweru jo mwegama Erero okirero antuko ya njuma mbetikire mithironge gutariria manto kathomba jaraje dire tujagita na mbere na kumira kirintera mwanya cia ndeguru ya Kenya na Kinyanja ndene county mio kana ndene kathetu Kameru twithire tukimenyaga na nyuma ene tugatonya ndene Meru TV mangatheti-ine tuthuja na kumurika ngatheti cionthe nikenda gichuma garukira ukethiro kiguraga ngatheti ira wendete mutegeri ukamithuja kumithoma na nkuruki gutegera imwe cia ngona au kabere tugatonya na mbeu mbithi twithira tukumenyaga mbeu mbithi murungo mojo kana murungo mojo ni tuli kundene thirikari cia county na nkuruki kire thirikari nene kwa hivyo karibu sana oni mbametaga Dennis ya motuma muthomi mbetigeria mbere ma twithira tukiambagiria na nteto cietu riboti ya mbere ni kuma ntere Sheburi ni ara kieba ni kirombera kumira na ara ntere cia Muruguma ndene andi akirwa nari ni ara ya mwanki jirombera kumira na kuithia nyombe mo ntere yu mwanki jojo ne jana tumire na kana ne jiro aithiri nyombe izi onte na gutiga sara inene ara kinya mtu mwa rombera gwithirwa agitera uturo bwawe ndene ya mwanki jojo kuringana na kariba nterizi baruga thirikari ya county Meru ni rabatetherie na ngari ya zimamoto kana ngari ya kuria mwanki ende ngari izi ni rare muro gutonya ndene ya nture u ni kiraba kuga ni kuthukanga kwa barabara nena ndi barombeta tongere gutigira ne bakubathondekera barabara cia nteu nikenda bageta na mbere na gutetheka kagite na kara kuri na ugwati tabubu mwende ola ibuni na rathingatirira riboti izi na gutubanganyirio na njira intariro Nikieba na kimako kinene nturene ya Ngachara Muruguma wandini akirwe na Ribore nyuma ya mwanki yote kumenyekana kauma kwithia nyumba no ti anto murume umwe atete uturo bwawe untu bakua kinya nyuma ya kwewa ngari ya kuoria mwanki ni thirikari ya county Meru itiraumba kinya kana kuoria nombi untu baukirerete bonene mubungu wa Bore Ndikiri Mugambi no untu bo batayaniria na barabara ntere yu kintu kage turigaritie mono ikwithura njeje iraire nethira na inya mwene nyombe yaira nyomba ende kimako gikinene ngari turaerwe kuja kuoria monki ira itosima moto na thaira ngari rerejere kinya ntugu gwitwa Kaboya ngari iragwatirwe rungu gwatuika ngari tejo kiarura kujanga kuja gutwareria monki ngari irakarira nkurukie mathaa 10 ira kinyana ira ngire mathaa kuro rukire ira thaira kurambiriria kuya ikinyo kinya nyombe kuya nethira niki nyombe etethira kimako gietu ikuga atiri katutena njira utinjira twena buru kuma site mwanga ukinya gitimene njira ketha ikurare njira njega ngari wirithira ina irigi kinyanga mapema nega tutethia katukuria atiri twina munene wetu MP Ndikiri kanjira yetu tukakara twithine na njira no tubanjira mwankari irairo tuku na ngari ni agereire kuja endere me barabarene nontu barabara kuya ange gwitwa Kaboya mukuru ari tetheka lakini nontu bakwithirwa barabara ni thuku na twina meake tathithwa nyo ikosete jara manene nontu ria barakinyire barorerie party iwe kuoneka batwende ne antureze twina kiriro gikinene muno nontu bwa kwirwa nyomba na nyombe kia mukuru mwene njeje narariku na batirombere kumonokia na ndina gitumi gya kurega kuonokia mukuru imbi ibarabara kuma aramine era ite bakibirisia gwita mwanka site tutura kwirwa tukathithedwa atwena kwithikira gukunene muno ndene ya wondi yetu kuma igoro na bukuona para anto bamindia babu bweza bukona uria gukarikite ndene ya ntura ici ya Muruguma no ntu bwa kwithirwa twiri nyomba ici na ikithikiro gikinene muno no ntu te nyomba akiite nyomba ni raire na mukuru mwene nja ici aira nyomba ikugwata mwanki itirombere kuorua
na ibwega ki thirikari ya kaunti no ntunira twere ngari tutikurega na ngari ire tirombere gukinya umbo tutethia no ntuba barabara cietu ciendene ya nari barabara ya kuma site gukinya Mwanka kwijira Gitimene kwita Mwanka Kirwa nkuluki barua barabara ye niyo wanasiasa batwire kuromba nayo kura bakiwa kinya nyuma ya mumbungu wa Bore Rendekiri Mugambi kwethira rete na kibindi kia biele ate bagunete kinyani ni ende kama mtu akwira nyomba Rendekiri na ngari ejani no ntu bakwaga barabara njega siasa iro kuringa onjereje otero tiromba ne okura nkabo thitheria njire kumage site na Mwanka na ndire kawetete kumakaire otewo tothithiritie turikane itu barabara yetu kwariria barabara imwe tu government endene nari ne kuma Kirwa gwita site kuma Gitimene gwita Kirachene neti kuma kuthi no to barabara ezi itura batura kuromba kura bakiugaga bagatuthithiria barabara ezi igitara kajana atwirira gatuthithiria gatwikira rami na Mwanka na arua turenjire tekira rami ne tura kuromba kura ankwenda kubwira atiri kinya wathura ito 27 boterete bwambiria barabara kenda butwira 27 barabara tubokwambiria kenda tuburingira kura atukwenda bumenyithia mioyo ya antu inkorokia mantu jau jonthe na inkorokia siasa moyo jo muntu inkorokia siasa bakirike ni bakoromba atongeria bathirikari o amo na wendi boya ni kenda ocokaniria muciyu o amo no kamata muri uyu kurukio rarikitio batia wau tukenda kuria endi wega Bamiru bonthe na arabari na Kenya na arabari baraba kinyero news ici tafadhali tugeria ni ura tumba gutetheria nja ici tutethie nja ici kenda cokanira no ntukinya mwekuru mwene nyomba ici na ndiko muturi ari ati kwawe utigintu ena kio batu na ndikiriro geto turiuga atiri antu bonthe arabari ngavana wa Meru na atongeria bawe ma MCA na atongeria bonthe bagwatani beje baigwe kiriro geto kemwe kurojo otigi atenguo atega suburia atega kuruga uraga akara nkiripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende wala iboni na kiri ripoti ingine atakariba kuma Ntere cia tigania Eastern mono kiri wadi ya Muthara ni bashumirite na gucokia nkatho cia mwanya kiri mujumbe wa Nterezi Mporo wa Bure ni kiraba kuga wakwa go cukuru ya KMTC Ntere yu ikethirwa ikibatetheria na njira inene sana na cukuru ije gatuma kinya guntu gukura kuringana na kariba babo onekete gucokia nkatho kiri mujumbe ucu bakiuga bamwe batongere barabethirite bagitongere gicigo bunge gatigania East au kanyuma ni bethirite bakiremwa ni ngugi ende Mporo wa Bure none ni witi boy wangu ko kagita kamiaka irethiritwe ari utongeriene nyarana ndia kariba babo ugeta bagetana mbere na kugwata mbaru Mporo wa Bure kinya kiri kithurano kia mwaka jwa 2027 kari gicigo mbunge getiganisi bachumirite na nkirune no katho mbunge we gicigo mbunge ki Mporo wa Bure kumania no bakira thukuru ya KMTC Ntere cia tamisho wondia Muthara naitoweretwe muno batwe ni maendeleo yato kuona KMTC yeto wathoro imwe yumbe yato Mporo wa Bure na twecokagia nkatho muno no ntorua rende yato gekura koguo yato kwina valio antu bara bakuruta ngui ko kinye kuru baikuo bairia yakweto na ibakwana mutu baba ingi nyanda kai guthuko maijorete inyambori na bange ngoko ko mwashimwa na tubutheretie manto abata na manto tutona ringi tugaturiari ko itoweretwe na inya gware ikorwa eno kuona kai okorwa nyumwa rerenge na kwa kawa chuma kai rwami turaya twakomerera bura ikwa iteke yakwa inye chuma ire itebui iro wa chuma chiongwa na mwakera yoro wakwa ro ruongo kukawa ko itoweretwe na inya batu turaya kariba Muthara atukari ntamba yo to General Mporo wa Bure no ntokethira ti General Mporo wa Bure tai mami ware ao akorita ngui ya KMTC ationa mutu ogoro maba ware akorita ngui KMTC ationa mutu oro na bundi bare abo yuri kwanja omware ao Muthara bondi nya bondi ba Muthara hi community bao bonde be mheshimiwa newe kanya ni kenda bendelea kuona mutu na baikiria na bona kenda bathoma kuringana na karibaba weto tire mubunge bana kuthura ndane gicigo mbunge getiganisti omba kubakira thukuru ya kuntuku kana kire gicigo mbunge kionthe baigwa Mporo wa Bure nombete kwithira kibateithia bunene Getianist tuthurete MP baba ingi
lakini ote MP kinya umwe kibara tuthurite aomba kwethira akite KMTC ya Muthara. Number 2, kwena mtore ejire etawa Kamia Ndande aria akiwa twetia maendeleo tukerwa Kamia Ndande twetia KMTC tukerwa Kamia Ndande ejire na mutha ejire na maiga etatura ara dispense ara cibitari ya Muthara choi etatura maiyao achokayo kia muthanga na chimiti akorwa ande au akakulaunch KMTC inkwenda kwira mutiania gintu kimwe na iliara KMTC yafaite kwethire yakwa ao nio mheshimiwa Mporo wa Bori areire waka KMTC na KMTC etha ito kwaria irinto na ito kwari KMTC irinto iri na inkwenda kamera ya elia ya era toniara ikorwa baikorwa mwera ya rinto ya kaboboteania karibu ibombete kwithira bakitharikira wari mubunge woshigo mbunge kicho nkabebea bakiwa nombere kwithira kibakaile ta kabarura thukuru ya ende bakiwa mbere kwithira kilonchiru ono nto atari na barona kinyati tutindia kumba kwithira kambira thukuru ya bakiwa thaine ndi bombete kona thukuru kulukira mubunge Mporo wa Bori bara bawa KMTC weta mekindori ka no rongo no nto anto ibache tiko bawete KMTC ibareti nyombe bareti kobetia kenda ya bella bawa ke Mporo ara kwa KMTC to amwatakura ende nira yoro ibache tibo kuwa na bara uri na tatu aitaringi kethena to obunja mbera nira kire KMTC ntamisio Muthara na tatu aitaringi bakwerie bo murare ende ka bache ti batulire ende bakwicho mya bandika ya kari bakwerie omyaka ntaga bakurema na ndre ari ndre mugari yoko na nyoto rwa myaka KMTC wakwa kote manjeki ingwe yo ngwe kurutwa na Mporo ntwa Bori bo boya muno na etero uweterete itokwene na inyama atu turome bwato bochonga ndeto ko baba kubana kibindi kaka kuangana itanga kara KMTC ere kwa ntamichu primary Muthara wondi Kamia Ndande kaekuya kawere ikakulaunch KMTC. Number 1, KMTC ere launcha wa etare na taito kiukento kia mbere etari na barua kiugento kia biele yari tu kokera kuthwania kuwa rojonga eta mali fulani hivyo bya tumaona ejire na simiti emwe na mobundi omwe etara ara tibitare ya Muthara etire awania kulaunch KMTC ikwenda kuritira thai evidence na ndena evidence KMTC ya Muthara orende na stima idoma KMTC Muthara tuina barua ya KMTC orende video lakini orana tuire nontu ne ire allowance KMTC re na tuire nontu nda allowance re document ire ara ajeje KMTC nire ko muthie bura karibe bachiteithie na kunyoka mwana na kwa pakethira bechoki goko kiri Mporo wa Bori kumano baretira murandi oyo itina mbere bakwe bakomba kwethira be muchokere ingi kiri kibindi ke moko ngirile 27 turi 2027 twenjanji mto twenjanji mojumbe na twenjanji MCA na maendeleo yake yararitete lakini nkomea 2027 mwaka 2032 na tuendere na mheshimiwa Mporo wa Bori toemea 3 term sio 1 term ni 2 sio 2 term ni 3 term na ino tokuwa 2027 kinya batwe twachoke mukono ke muntu abwetie manto ameyo Mporo ntwa Bori tomuchokia yaturairi yange erware ngware twana turathomethakia ko tuinge inya twagoro batena inya twana twantiwa atwambasare school tukaomba kuthoma itwane baba inge muno baratethetie na itokuwerwo muno Mporo ntwa Bori na nende leo ou kiripotera Meru TV kumatia ni mbetanda msimuturia wa Thirinja na kere ripoti ingine atekagita na kareka kuchani cionekana gweta nambere ndene kanisa ya Methodist Church of Kenya bamwe batongera bakanisa ejene barekete na gushumiria na kwariria ntanguru tano kuchanio na nkonekiri manto jajonekana gweta nambere ndene ya kanisa eje kere utongeria
akatongire baba bakiaria na metha cia nteto Azamiro nibonekete kumeneria itagaria ria nkucaniro cionekene gwetana mbere ndene kanisa ici bakiuga tigetana mbere kana itietana mbere na kuthukangia rietwa ria kanisa ya Methodist na nkuruki kwagera gitio kinya thingati ba kanisa ici. MC Mutonga na arombere gwita kirigikaro kiria abamwe batongeria ba kanisa cha MCK barombite gwikana andiki ba nteto na gutubanganira riboti una njira entarero. Atongeria ba kanisa ya MCK kana Methodist Church of Kenya ni bombite kwithirwo bakiumira na kwariria jareja kubainyeria na bobongwa bomba kwithirwo bakiuga tutetikiria na tutetikiria gutikumbikika atwake kanisa mtungi eje ambirie gutwata nya sakramenti na agitwira atumare bobo tebua ni mawatho jakathingatwa Yesu athanage turi aja tukiuga tutetikiria turi ashirika kana memba ba kanisa ya Methodist kwaragania antu bakai baragania mubango jura jo athitherwe the 58th and the 59th conference nonto igita reu munene wetu urio ta Reverend Isaiah Nde na erwe mantu jathatu jakuthithia ja reform ya kanisa yetu kende ichoka aria iri wa mbere kwari kuthithia mutaratara chwa gutegera mawatho jetu kana ira itawa katiba niye gwitwa the deed of the church order no ri chairman wa kiama gietawa CITAC CITAC sawa aramwira tokwa mantu jau jathatu na tokwa contract ya miaka 5 mantu jaja tuthithirie jo na oethi jethira na gweta mwekwe kugita atia kuthira ugite atia witaniri najo my brother gutare nyanditi kinya rekondine yari 12:36 pm ile cie kinya 12:36 pm konje into byaku kethwa kwingu utathiria umaro ugite atia wite batu turiuga uju endo betu tutiaja no ntuba kurungama na muntu uriku kana uriku tutejete aja gukaria presiding bishop tutejete aja gukaria former presiding bishop tutejete gukaria aja bishop tutejete gukaria minister kana chairman kana steward kana u batwe concern yetu imanto yaje yetawa the principles the legality ya kanisa yetu ni kende komba kurungama na ijo tujite kurungama aja tukiugaga ijo tukwenda na ndi kanisa yetu ijukia mutaratara jwa gwita na mbere ma twendi mandi ujo kana tuliuga ujo number 1 mantu ja watho wa kanisa jathithwe na jacoke ora jakari kuringana na standing order cia MCK. Number 2 na bwene to miono report icio ithatu icimire yeto atharani ithomwe uroga chokero inda na chokerwe sawa sawa kethera woni nde Moses Marete ndaira munda njovu eka ithano iritu aure ande kwa Moses Marete eka ithano sawa sawa kwa tuikara guest house milioni 20 inindete ndeta gwaka cio njekwa imbirwa icio kana kethe mutano baba kiambi kana mumemba itotige kuithana na itotige gukabanira no ntu amero tumenyerete gutumira rieto tukabanireni don't touch the anointed one of God o muringithi okaya na aro turiuga tutia rieto nere Jesu Kristo mwathani wetu sawa turiuga ikwethirwa gukaria institution cietu institutional protection ikarue iretherwa ikemu iretherwa guest house iretherwa bio intensive iri aja mawa Methodist ni karue na ciomba ikiomba manya ikieba kikinene kwithirwa mawa Methodist Church monka kuma miaka utwakara na naru turi itarugura even kuma 98 years itarugura even aga single branch anywhere kana book center kange gatura kuthiaja gatiumara kuri institutional protection icio tugwetia antu betu na twaboro utwetu kurwonwe na jau ni jonda ikia kwithirwa nkigua na nkiona mbita MC Mutonga ngikuripotera ndene Mutindo Kangangi Northimenti Meru TV twete kere ripoti ngeni aria rwangiro raro ithagiro rugitagera na kuthunja mantu jegie mbeu cia kwanda rwangiro ijikeneta Kefis
ne betherete bagicumire na kwariria mantu jegie muswada jura jura ikitugwi kwendene ya bunge Senate muswada jura jukethagirwo ni jo gutegera mantu jegie mbeu cia akwandwa kuringana na gikundi giki kia KEPHIS baruga batigwitakaniria na muswanda juju nontu jukethirwa jukiangaratania arimi na njira inene na bobo nikiraba kuga arimi batithagirwa bakimenya kambuni injaga cia kugirira mbeu cia kwanda. Kuna hii sheria inabadilishwa ya maneno ya mbegu na tunasema huu mswada umeletwa uko kwa Senate, uko kwa ile process watu wanapeleka memoranda. Tunasema sisi tunapinga huo mswada kabisa, kwa sababu mswada ukiendelea ukipitishwa vile huko utaleta matatizo mengi sana katika maneno ya mbegu. KEPHIS ndio shirika lile limekubalika, ndio mwakilishi wa serikali kwa maneno ya kuangalia maslahi ya mimea na biashara ya mimea Kenya, na ndio sisi tunashiriki kwa mikutano ile mingi ya kimataifa kuongea maneno ya mbegu, kuangalia mambo ya phyto. Kwa hivyo sasa tukileta hii mambo ya tuseme category nyingine ya mbegu, hii tunaita standard seed, hiyo ni haijakubalika kwa kimataifa. Kuna watu wengine nao wale wangependa shortcut, na tunaomba watu wasilete shortcut ya kuleta ama njia ya mkato ya kuleta mbegu ambayo haitakuwa imefanywa utafiti mzuri na imeonekana inafanya kazi mzuri, na sio kufanywa kwa maabara, ni kufanywa kwa ile eneo wenyewe kulingana na ile mtafiti mwenye mbegu alisema inaweza fanya. Kwa hivyo KEPHIS tungependa wasika ndao, tungependa pia wambunge wetu waangalie mambo kama hayo, ili yule mtu wako na uwezo na anaweza fanya hii kazi apewe kazi ya kuendelea. Hakuna mwingine, ni shirika la KEPHIS. The KEPHIS board is opposed to the Seed and Plant Varieties Amendment Act bill, which is before the Senate. This bill will bring a lot of confusion because it's the same seed, a certified seed being regulated by KEPHIS, standard seeds by KEBS. So the unscrupulous traders might use that gap to start selling fake seed to farmers, which will reduce the yield and lead to food insecurity. So in the totality, this bill is not good for the Kenyan farmer, and we request the Senate to reject it. Okay. It's not friendly na new market. Nkatha ya gavana wa county ya Meru urawitharite Keneta Miriam Mutuma nombite gwitithia na mbere mubango na nkuruki muradi zo gwitaga agitethairie imwe cukuru na mono cukuru cia primary cia thirikari. Kiri mubango jojo Miriam Mutuma nonekene kurita into kathumba bya gutetheria ana kwithira bagita na mbere na mathomo jao akiaria na andiki banteto. Miriam Mutuma na ugete mubango jojo jogethira jogitithwa na mbere kiri wandi chionde cia county ya Meru nikenda gutigira ana ni baguthetherwa kwigekwa na nkuruki guthetherwa kagita na karaba gwita na mbere na mathomo jao. Mwekuru wa gavana Mutuma nonenie gwita na mbere na initiative yawe iria iri ya gukiria twana na njira ya gutwikira maburana na nkovia chiampio untu buria aririti ati bukomba kwithirwo bugitethia anene nuntu ana baba ingi bacukuru cia public ni bomba kwithirwo bagita bari na mathina jama ingi na untu bu abojukia no rito muno nonania bwagirite kuthithia Kwa majina naitwa Miriam Mutuma, First Lady Meru County, na tumekuja hapa kwa sababu ya initiative ambayo tunaendeleza, na hii initiative is from the First Lady's office, na hii initiative ni ya kuwarm our dreams. Warming our dreams, tumesema wache tuanze warming our ECD children in public schools, public primary school, which have ECDs. And for us to be here, tunasema this is a program ambayo tunatarajia kuwa program ambayo itaendelea. Haitakuwa just in one ward, it will be all over the wards and all the public schools which are around Meru. We started this initiative. This is a passion.
that I have for small kids, these small babies. Na niliona ni kitu ambacho kinaweza guza mtoto. Wakati ambapo unaona mtoto mdogo, wakati wa asubuhi, mtoto anaenda bila sweta, bila kitu ambacho amejifunikia. Kitu ambacho unaona mtoto ametoka nyumbani, ako na kibaridi, anaenda tu shule, ana ile before afike shule, mtoto atakuwa ni hata hawezi kuconcentrate. So this is a passion which is in me, and I saw it is worth that I start with these small babies who are very small, who are going to be the future and the future generation which is coming. So this is a pilot that we've started, na tumeanza tukiwa tunasema wache tuanze na the first which we started in Irimbene. Leo tuko Mweronkanga, which is Tigania West. We are going to get Tigania East, another school. We shall go to Igembe South for another school. We shall go to Igembe Central, another school. Igembe North, another school. After hii yote tumefanya, now we are going to have now the moving to all different levels, the public schools which are around Meru County. So yangu ni kusema, this is something, a passion to touch these small kids and to touch even the parents who are around these babies. Marieta Mbeta wa Dr. Esther Okonga, ni waziri wa Education, Science, Culture na Arts in Meru County. Kanjuke kanyaka to thank our governor, His Excellency Isaac Mutuma Ntwethinkia, nonto wa tuitikiria twethira twina kanyaka with the First Lady. Program we First Lady, it's in education. It's in the tuana tuendene education. Na inkuwedwa munono nto, it is boosting education of our watoto wa ECD. Otherwise, ankera antobetu tuwatei thirikari governor Mutuma Ntwethinkia njara, it's ready na it's flexible. Kinyako kethira kwena anything ya uchangia is there, is a listening person, na tena ni mwana youthi and he is ready kurutaniria ngwena kila mtu. Na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua Mbeta MC Mutonga ngikuripotera ndenene Mutindwo Kangangi, Northimenti, Meru TV. Mutegeri wa Meru TV riboti unego twekera gatanta nteto chieto chia Meru TV ro kiriro na arua kethiro ngechokagira na manto uraza karinene ngathiti chieto na oro kuona imbinde kitie na gutegera ngathiti The Standard aranyumene tukathuja na kumurika ngathiti The Daily Nation nikenda tukamenya manto nkuruki ogeta kuraja. Anuije no aranire no bichichia Meru TV na There FM okaigwa kole no mtobote okugweria kumakire programu ire igutaruone na ndi no tume maoni yaku gukorokera email yetu iria ni merutv.complaintcenter@gmail.com kana turingire thimo gukorokera 0114 190 962. Meru TV, kionere mwanya.
Alright, good morning na karibu kaire mutegeri wa Meru TV nkwirira ni ntuko ya mbere ya mweri jwa August ni ntuko ya mbere mweri jwa August iri ntuko ya kwambiria mweri. Karibuni sana na ni ntuko ya muthia kiumia, that is ntuko ya juma. Ndenda twethira tukimurekaga na gutegera ngatheti cia turukirira na arua mbitikiria mpambiria na ngatheti yakwa ya The Standard twethira tukimenyaga mantu Zakaria tarukirira na arua. Kiri mbicha iraithagirwa ikiendia ngatheti ndene ngatheti ya The Standard bekirite mbicha ya tongeria bathatu bando ang'imia nyama ya cia ukaria. Mutongeria wa mbere uria mbicha ya weringi karatasi kaka ni waziri Kipchumba Murkomen. Ojo ni waziri wa karia bwandene na wathani bwa matura. Mtu wa bairi aijeketa Mohamed Amin. Mohamed Amin no aithira mdosi kana bosi wa rwangiru wa uchonkoni rwa DCI. Na mtotha okana mbicha ya bathatu mtobathatu gwikirwa mbicha ya waja rukirwa na arua ni Douglas Kanja. Ojo aithagirwa ari Inspector General wa polisi. Na wigoro rwitoro ari andiki atiri time to face justice, yani baruga ni kagita nande kamuntu kwithirwa agituirwa ni kagita ka muntu ethirwa agikamata murigo jwawe kurerekana aja karatasi ne kambere kurerekana kwa mbirite nkuchani ndene ya koti nkuchani ro chonekene atongere bo bathatu ndakuthomera abonekene kwiko kiri koti na kuthitangwa na maitia nyuma ya maandamano jara jonekene ya Gen Z arako kurerekana atongere bo ndakuthomera bo bathatu ni betere giutate na watho kagita na kara kwari na maandamano ya Gen Z. Iro no tukiro tukaro na karatasi ne gatuta ntatu na karatasi ne kamugwanja tuimanyaga nto baba na tabikitu koti. Kire karatasi gatuna turiro tukamenya mantu jegie BC Aritoba University thirikari ni rarekererie memo ntukwegoro ni rarekererie ripoti ya uria mareija BC ya Aritoba University jakethirwa jakine kwambiria September ya mwaka juju na thirikari ni tumiritie kwinekwa kwa fees kana BC ya Aritoba University irogo no tukarona karatasi ne gatuna twithira tukimenyaga mantu najo Zakaria tea. Kwa karibu sana twithira tugitakagira ngatheti hizi na nkambiria na rogono rwege karatasi gatwire kiri ngatheti hizi ya The Standard mutegeri nkambiria ke karatasi gatwire kiri ngatheti hizi ya The Standard. Baruga Elon Musk ojo no theragirwa kana no mutongeria wa X ukabere ne to Twitter amona rwangi rwa Communication Authority ibethirite bagicumire na kwariria mantu kathomba yajegie kesi irethirite giko kotini. Kambuni ya irethagirwa ne onjene mitandao juije keneta X amona Communication Authority of Kenya na ndine borombete koti gutigira ne gutajaniria kesi irera ikitokotini kesi ya kuonania ura mitandao ize gutumirwa buthuku ne bamwe ba antu ura mutandao jwa X jodhireto jogutumirwa buthuku gutambia nteto cia urongo nteto cia kureta ndumena na video inge inthuku kuringana na kambuni ize ya X kurukurukira mwerekeria wao izikeneta Jarod Doherty ojo aretwa Integrity Manager Product Platform and Safety Integrity Manager wa X aretwa Jarod Doherty. Augete X kana kambuni ya X mitandao jwa X yo itethagirwa igitikiria mtu gutuma mbicha inthuku iregwetwa explicit content ndene mitandao Kebiere Doherty na ugete mutandao jwa X ijo tendo kanya baripoti account ira chiri fake na mtu alipoto mtoro gutuma kana go security mbicha iteko batara rotera rungi na Communication Authority gukurukira mwerekeria wayo izikereta General izikereta David Mogonyi baugete gutena gento gikuonania uria kana thirikari itena inyere ya ku regulate mitandao ya social media. Nera Mogonyi nandi augete imwe cia kambuni ije mitandao chiethagirwa china server cia waja nthiguru ya Kenya ende server iji chiethagirwa chi control na are ome nthiguru nikira nandi kuringana na Communication Authority amona X barombete koti kwithirwa gitejaniria igamba no wenda kumenya gamba riri rikitu no mutegeri baruga igamba riri rikitu ni mtogoto Felix Kibeti ojo ni mutumiri wa mitandao jwa X orowete kotini akimeneria Communication Authority amona kambuni ije X ya mitandao nonto bogwetekeria anto gutumira account ire china marito jati jao iretwa creating accounts under false names. Baruga ndene ya mtandao jwa X kuri na nto bageta bakathithia account
bagekera mbicha ya tongoria bekera mbicha ya tongoria kire account yeu bakamberia go spread nteto chiorongo kwekera video inthoku hate speech na privacy violation kio tuminandira letera kotini na ndira kini okuona kambuni ya X gwitetera na kuruki kinya thirikari ongwe kurike gwitetera rugono rum ukaro na karatasi ne gatwiri ndene nkathiti eze ya The Standard au kire karatasi gatwiri mutegeri o kire karatasi kau gatwiri ndene nkathiti eze ya The Standard kwina rugono rwegie maguta thirikari nerete Kenya baibanganie gwite kwa maguta kairi thirikari nerete Kenya kuibanga nonto maguta jakethirwa jagitia kairi ngagothomera rugono ru karatasi ne gatwire baruga Kenya ne bapatere kuibanga nonto maguta jakethirwa jagitia mwaka twetete eje ne kuringana na EPRA ireje keneta Energy and Petroleum Regulation Authority ire kuga igata nambere na kuimplement phase yao ya muthia phase ire gwetwa COSOP ni irabetaga cost of service for supply of petroleum products kwa EPRA na ndirete Kenya baibangania bwega nonto mwaka twetete maguta bado jagaitia ndio kona rugono ruru andiki na njira inkwe karatasi negatwere au ndiguru maguta ijariro ijoneke ne guitia na rate nene nera Kenya seneta baretere waziri wa mainya waziri wa energy Opiyo Wandanyi na bamuria Kathumba bamuria biuria Kathumba seneta baba barendaga kumenya niki maguta ja petroli aja Kenya aja kwendwa chiringi 186.31 nara Nairobi lakini weta nthiguru ya Rwanda nara Kigali maguta jaja rendwa 161.80 na Kigali ni nthiguru itina landlocked na gichonko mutegeri nthiguru iria tugete na area batena area kwou inya maguta jamba gukurukia na meri za kurukira nthiguru ingita Kenya afu baba atumiro na ngari lakini wategera maguta nthiguru ya Kigali Rwanda i 161 na be landlocked lakini nthiguru ya Kenya ni 186 niyo seneta barendaga kumenya manto jaja na niona ndia pia Wandai araugera gukurukira EPRA ne kuthira gikamya bango ete goto COSOP na nandi still next year maguta no jombe ke gweta nambere na gwitia kairi irogo no karona karatasi ne gatwire mutegeri karatasi ne agatothatu nkatheti lenjane ne chiakwa ne katheti The Standard baruga school driver who defiled pupil gets life after appeal mo ndereba omwe urawe ithagirwa kana ithagirwa gitithia ngari ya cukuru imwe na arombere kuingirwa maicha na bobo ni nyuma yako gwatikane na yetira kugwata murito omwe kiinya niyo bagutwira awu iguru ngakuthomera rugono ruru karatasi ne gatuthatu baruga kwa kagita kamyaka emugwanja nandi Vincent Korir ura wari ndereba wa ngari imwe ya cukuru nethiretwa kiuma koti omwe gwetakire koti ingi agichallenge itagarira koti kumuingira myaka 25 Koril arerekana aingirwa miaka 25 ne koti imwe ya nara Kericho akerekanaga neka gwatereke inya mwari wa miaka 6 ne gambara yagitrwe March 13 2020 kurerekana muntu uzo athithirie karikarire March tariki 24 2018 nara ntereche Bureti sub county Kericho county Koril kana ntumurome uzo kuringana na record che koti arerekana nyina wa mwana uzo ekire mwana uzo ndene embasi kana ngari izi iria Korira ari ndereba na nyina wa mwana ko mukira ngari na wachi achichokera nja mwana uzo akita testimony ekire koti ariuga ari akiwenka ndene ngari uno ntongari we tare kujukiana bangi rukiriro itare kujukiana bangi narana akuga ndereba uzo etere amepaka nomba kwithirwa akimuthithiria itagaririrwe kinyamu na kumugwata kiinya Koril nandi inaombera kwithirwa akithitango na abungo ikotu miaka 25 lakini athithia gintu gita agweta kiri court of appeal niona ndi court of appeal iraugera atabatarinya kubungwa miaka 25 ira bungi koti yeu kabere abatarana ni kubungwa maisha na ndereba ojo narekite kubungwa maisha nonto bwa makarika zauja kugwata mwari wa miaka 3 kiinya kumenya manto ngoro kimutageri ikaratasi na gatutatu kirenkathiti eji ya The Standard manto jege kithomo karatasi na gatona imanto jege kithomo orabisi ya university yonekene gweta na mbere na kuinama thirikari ni ratumiririe kwene kwa bisi ya university ngakuthomera rugono rum
thirikari ninekete baruga thirikari ninekete tuition fee ya ritaba university lakini kinyako dhora ninekete tuition fee kurerekana bado mbecha ira chethagaro chikenengero kema university bando thirikari itekonenkanira cio nyaraba kuga thirikari enerandora ma university 85 billion egento kirabo university kuga igegeta nambere na kuangaikia university cheja nthegoro ya Kenya kwambiria September aritabaraba university fee yao irerwa nene kimunka nusu igititwo nusu egento kirana nige kurekana gikeneka murigo mono kiri aciari lakini at the same time gukerekana bando chukuru iji cha university mono public university no ntu itikunenkerwa mbecha ire chitwa capitation fee kana capitation funds ikethirwa igitaga na mbere na kurathi na nkuruki iro gono karona karatasi ne kagatuna kuringana na bamwe pa VC kana arungamire bachukuru cha university nebo geta chi university komba kuthira igikurukagira kagita ga komo kwethirwa thirikari itethirwa ikirekeria mbecha ire batara kurekeria baugete kinya kwethirwa PCana ne mbeta kwethirwa ikigitwa bando mbecha chereka kurekerwa kire university kumanisha mathomo kana wete na mbere ba university izi butethirwa bakibatara mutagari ogataka gatheti kiro gono ru ibatarire timo cha kosi ire bisi ejerekite na kugitwa ngategera taja bakuga kosi cha medicine kuni nyingi pre-clinical clinical mount za dentistry veterinary medicine pharmacy ichi ni kima mari jonde ja bisi takwe nkone rale kwa 75000 da hii kene monka 20000 ile rale kwa 51000 ikene monka 12000 ile rale wa 57,000 14,000 ni minimum kom ni nyingi monokosi actually ila chitarire tuaza orea nabandikite minimum fee na maximum fee kulingana na university ra mono wa kwamba kwithirwa akithomera kwau ogo murito mushiari na ankurukino kwanda kumenya manto jegiora kosi iri cha university chineni ugeta karatasi na gatona ukethira ugichionagira na njira enda yama karatasi na tatu Ruben Kigame nambeta gweta kotini na kuthitanga tongeria bana bare barungamirite ndu wangi mianya manya cio karia mwini ore nkuma wijekeneta Ruben Kigame ntukwegoro na aretere kirikoti akiromba koti emwetekeria athitanga waziri Kipchumba Murkomen urani waziri okaribo ndaire na wathani bo matura akimumeneria no ntobo makarikaja uragani ireja humanity crime against humanity jaraja onekene kumira mwaka na 2024 na 2025 kagitene kama andamano ja Gen Z. Kigame amenerete Murkomen ameneri Inspector General Boris Douglas Kanja mutongeria mwaneke munene wa National Intelligence Service kana na Yes Nuruddin Haji na mwaneke munene wa DCI Mohamed Amin nonto boy kuo birabye direta bikumira kagitene kama andamano jaja ne petition arambere weekend ya koti ya Milimani ara Kigame augeta makarika jau jabatere kuzo jagitegerwa ero gono karona karatasi ne kakwa tutantatu ora Ruben Kigame onda kwera ni muini ore nkuma yes mono kendo embo iji tia gospel ore kete na gweta kotini kuringana na Kigame ariuga at least anto gana remwe ne bombera kudora bageto toro kire maandamano yo Gen Z na ngoroki anto magana jana bati gona ngurario inene nego kethero kionaga au na kathiti mutegeri ni andikite marito janto barabatere uturo bwao ni kuona bandikite marito janto ma kwa antu abaingi bandikia cha monka namba 91 marito janto barabatere uturo bwao kegite na kama andamano ya Gen Z kuma 2024 monka 2025 rogono ruwa kono karatasi ni gatutantatu na karatasi ni kama uwanja karatasi ne gatonana mutegeri karatasi ne gatonana irogono roige ntomurume omwe ntomurume ojo arare na arande goro ya Saudi Arabia arito Stephen Monyako ntomurume ojo kae jana rogono rowe jo ajara kurukire tare na Saudi Arabia na arere kana atwere abungu nchera kwa miaka 15 nchera ya Saudi Arabia abungu na 15 years na arare omwa abungu barabera wa bareke death row ne muntu uria obatere kuragwa kano okubungwa kinyongo ire itawa othithe oragene kana othithite makosa jange koti ka kugitire gambara kuragwa
ojo agitera gambara wari na Saudi Arabia nanga kuthomera rugono ruru no ntwena arachokere nandi na no raita na rugono ruru are to baruga kagita nkara Stephen Munyako ora mono ije keneta Steve arakarire ndegoro kwaranirie nandi kibanta tobanka thetieze na are anjaci yao Katani na ara Machakos baruga sauti yawe rare na okeru na nkuruki kuinaina egento kerege kuonania manto jaria ethiritwo agikurukira au kabere. Steve arerekana arare kiendethiro kwa miaka 15 nandi na ara ndiguru ya Saudi Arabia. Nandi ni ara Steve ozo ara aize na rugono rwawe auga athitangi tono ntoba kuraga muntu ije keneta Abdi Halim aitera oraga muntu ije keneta Abdi Halim uria baitaga nango gekagita na kare ari na ara Yemen no Abdi Halim aumete ndiguru ya Yemen na bonda baitaga ngoge Saudi Arabia. Yes nande Steve ozo ageja na rugono na ugerege kuke muntu weto Abdi Halim keumire nyuma yabo kurwa baringo gine no ntuba manto jegi embecha. Stephen Munyako ariuga wetereke Abdi Halim amwera amure muchara no nto Abdi Halim no are accountant kene department yu akomwera amure muchara Abdi Halim na regere na bambiriye nkushanyo nyumene Abdi Halim na mbiriye kumuruma ngabo thoku na bambiriye ndoa ariuga Abdi Halim ouwa kumanthiguro ya Yemen na jukire gachio na mumunta njara na kuguru nyumene muthakojo nande Stephen wena jukire gacho kau na mumunta kibara nikyo kiumire gikukia muntu ouwa kuma Yemen weto Abdi Halim oraba itaga nongo genara nthiguro ya Saudi Arabia wena aruga anyuma ya muntu ko mumunta njara na kuguru na wena ndena jukire gachio kau na mumunta kibara na kuga na kurigrete sana gikukia Abdi Halim no ntware muchore wao akuwe na nyana ije family yawe ne karekare umere April tariki 9 2011 ikarekare umere 2011 ne karekare ure gikukia Abdi Halim umere nyumene Stephen Munyako na ikiro kire koti tia na Saudi Arabia na ingiron chera cha Saudi na igambarere ko gitwa nande omba gwirwa oragwe kana nyongwe nande arari naja kana tuira ari kotini kwa miaka 15 lakini arombere kurekerwa na achoka nande nthiguru ya Kenya nyuma ya intervention kwithirwa tikithithika na ejane rugono roma isa ja momo jara kurukire tarenchera cha Saudi Arabia nikira kuga auntuko mtomo itawa gwita kuragwa no ntobeki ara ntobanyonga wabeki ko ontuko bethera baijaba gyokira bakethera bakemenyaga ko muntu wetete kuragwa ariuga no burende karande gorobo kare na muntu ko urunene no withiritwa ari akethero akiuragawa nyumene nakuga nombera kugarura dini yawe na atonya kiriki Islamu na nande mwichone nombera kwithirwa akirekerwa rigo no karona karatasi ne gatunana rwegie mtu goto Stephen Munyako kuma na Machakos ora otwire nchera cha Saudi Arabia kwa miaka 15 no ntuba kuraga umo muri tungoge uraba itaga ngoge karatasi nege 12 Governor wa Kericho wijikeneta Eric Mutai na ndene achithirite anto acheke nontu na mbeta kuthitangwa kaire na kesi ya nkukumo kana corruption na bobo bojete mieri emekai nyuma ya go survive impeachment kana kwa berogitine kagita na kaka na ndoro muthitangire ne muni umuthitangite ne munini wawe kana munini wa ngabana no muthitangite na uga ngabana na batara kuona ni utumiri bwa 8 million iri kwerekana chiri kambuni myanya na iri itionekeri ngogire chiritete ho ngavana wa Kericho Eric Mutai na ndena thitangine munini wa ngavana wijikena ta friend Kirui ore okuga ngavana natumirite nkuruki 8 million na njira inthuku na rotarero eno ngavana ozo Eric Mutai akiaria na menerete munini wawe kana munini wa ngavana akiugaga kuma bagutonya gitena munini wa ngavana atonekana obisine na atitaga ngugiko akagita kamyaka 3 nandi na nabatere kuonene ngugira cha gwita kwa uni kucha nichone na gwita na mbere katikati ka ngavana wa Kericho Eric Mutai na munini wa ngavana wa Kericho friend Kirui friend Kirui munini wake mmeneire no ntobo tumiri bothu kubwa mbecha ngavana ariuga neka munini wa ngavana kwenda gutigirwa gitikio kya ngavana na nikyo tumia gwita na mbere na kumuthukiria rietwa irugo no karona karatasi ne kauga twiri kirenga thitieze ya the standard withirwe ukimithingatagira na njira intariru ntukwa na rwambiche katuni gatwira atiri biche katuni chori muntu karita waititu muntu ozo ngikurikana waititu na rombere kwithirwa kirwa karekerwa na akaringa mbondi koti yarekerwa nande
mbicha eze kari muntu karita waitito eringi muntu akari na thimu na kuguru kwa nandi nyororo ere ramuthekete ni rekeretwe na nandi areringa thimu akiugaga atiri, hey brother Sonko, I have lefted inside, where do we beat the party tonight? Ariringira muntu akomweta brother Sonko akimwiraga we akuma ndene na ndega komuri na bageta kidogo gukenera iro kono karona tukaka katuni mtu ameujura iria wengwa kulingana na oreo kuelewa na kulingana na oreo uko kwenda kumielewa. Wameona karatasi ne kauge 15 kiringa theti ezi ngerekeria mutegeri itigere yake ntuko emwe actually ntuko rojo no machindano ja CHAN 2024 jakethero jakiambiria ntuko rojo kwambiria tariki jire monka tariki 30 na ndira machindano ja Africa Cup Africa Nations Championship 2024 erigeri kodro jikiambiria nkaona hata mbicha cha timu kathomba ichidhere tochike kinyana aranje kiae achethi ba timu ya DRC Congo ne barakenyere ntuko egoro achethi ba timu ya ndegoro ya Angola nyabo barakenyere ntuko ya egoro akona mibango redire twagiti dona mbere negana gutigira mchezo eze ya CHAN nekwa ire kwambiria rozo negweta na mbere na njira enjaga oni bekera gatanta katheti yetoro kirwa narua ngachokera na mugeni wa ntuko tudura tukamenyaga mantu Zakaria tarotere rungi rwegie mwerekera jo mugongo kana mwerekeri jo tongeria bweto bandiguruwe Kenya na Kenya county ya Meru in general. Thank you so much. Inchokerete.